Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sinina tama-tama lebih kuan rangi sila surah sallakum ke hadir. Sitin aja si pemeri patarakatan ra syukur kamarajata lori sisi raja kuasa ngana pung Allah Ta'ala. Sebab pamasenan rang itu pak kamasena lori pada di manang atau pada angka sirapi isi puluh-puluh mak dapu-depungeng rilalan na anra malabi tentuna de gaga ya katai saliwana riuranuna pung Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Pung Allah Ta'ala mi tujuan rang itu pariuranuna pung Allah Ta'ala malak dai kurannu. Makoto para pema masalah wakian rang itu pamapasalama rekiringa masalah lori malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai nabi uswatun hasanah kacura lori pada di manang mamagi-magi na saba angkata makacuri ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam mancaji wisaba na sabari na wading ilulungang assalamu kang iri duwe wanua dari itu salama kiri wano lino makoto paro salama toki mati riwano akhirah insyaallah amin ya rabbal alamin. Sininata mata malabi kumanan rangi sila surah kong hadir. Alhamdulillah pada hari ini saya tadi mendengar dari Pak Ketua bahwa pengajian istiqomah FKAS ini perdana setelah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ini ulangi ulas sawalang tantuna ukoni ulangi melo irita buana ulan ramalangi laba maka da angkamu garu buana kamu garu bakas-bakas na ulan ramalan laba dilalan na ulas sawalang sini na tama-tama labi tantunang kah insya Allah tantuna pada angka buana ulan ramalang irasakar ilalan na ulas sawalang agar buana ulan ramalan sini tama-tama labiku jadi iya tu nak kata situngan na ulan ramalah siri naso iya naritu nilorang ipong Allah Ta'ala sari komengi ang kaki bertakwa ipong Allah Ta'ala makanya itu siri naso nasuruh ipong Allah Ta'ala mapuasa dia nasuruh bawangi tetapi ang kakatana ibu oh ibu aga pasya katana tu mapuasa batu naramalang la'allakum tahtakun na pala manan ni anggota IPKAS ya la'allakum tahtakun meloy pong Allah Ta'ala yung bertakwa ki makanya ina romelo parisa makada berhasil mogi ru puasa ta bawa kilo ko takwe ilalan na yula sa wala sinin ta mata malabuik ang kamoy gero puasa ta wattu na ulan ramala bawa kilo ko takwe yang kanya ina romelo parisa makada tigero nasa pung Allah Ta'ala orang yang bertakwa pas ini ta mata malabiku perlu tu pahang makada iya tu rile bo na iya tanay maka tu iga tau tita tapi dia na mana na salang maka tu iga salat tita tapi dia na mana na matapa maka tutu ya kata matapati tetapi dia na yamanan na bertakwa na yaporo melo yaminasay sini tama-tama labi ko tumilotoki salang melotoki matapa melotoki bertakwa iya na may pares sa ilalan na leta termasuk kepada diri saya pribadi maka dan kamu giro takwa ilalan na leta selepas kita melalui bulan suci Ramadan nang kaki ilalan na bulan sawalan kami giro takwa Tega nasa pong Allah Ta'ala lil muttaqin. Maka dari pong Allah Ta'ala allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu nasa pong Allah Ta'ala allazina yu'minuna bil ghaibi. Matapa polir anu de ini tay mata. Yang kay pura na palatu kang ali malabi na bita makuto paru pong Allah Ta'ala na kurang malabi. Tega ya sang anu de ini tay mata. Pong Allah Ta'ala ka denang kanita mata tapi makada agamata tapaki makadang kaya sa pong Allah Ta'ala. Suruga neraka dia nang kanita mata makadami ustaz tanigi tahu mata na itimbangan na malak decen na maringan itimbangan na dosana mutami na surga pamasina pung Allah Ta'ala nigi tahu mata na itimbangan na dosana maringan itimbangan na malak decen na tame lanar nakapacarana pung Allah Ta'ala dia nang kairita suruga neraka tapi makada agamata atau pakija makadang kayasa surugan kayasa ranaka apalagi dosa dia nang kata mite makada maga toha bantu nero ya sengi apala maga bantu nero sengi dosa iya ang kaganggota majelis taklim istiqomah biasa mite ya sengi dosa degaga to mite ya sengi dosa degaga mite ya sengi apala tapi makada ya agama tetap paki makada kaya sa dosa
angkaya sanga palang. Na yato na romanta di persoala sesa poleri umma sallangi makokwe iya miji melo na taparibu iya ni te mata. Iya ko kagade ni te mata samanna bata-bata samanna makurama tappa. Bendenge makada pengurus na majelis taklim istiqomah IPKAS nigi tolong ma pengajian iya ko pada pura ki ma pengajian pada ala ki sambako lisu. Kira-kira pano ka boleh. Pano. Nasaba magay iya ro kagajian cega kaganita mata. Aja mo bawang nasambako makadami ba pengurus na IPKAS nigi tolong ma pengajian IPKAS istiqomah. Ya ko boleh ki ma pengajian pada polengi bo kasih litere. Mi kata Allah. Nasaba mayro jan cega kaganita mata. Na yapa meron na sangya malabbi nabi sa salam ko si pulu-pulu mako siya tama-tama labiku padahal luar biasa padila luar biasa palana siya tama-tama di manca ipapalolo dosa. Majalis makfira anrota papalolo dosa kutulo si pulu-pulu maring kalingalinga itu junaga mata mako ko. Na yapuro gage dia ni tay mata gangkana ya sekok mani. Makanya siya tama-tama labi kumanan rangi sa salak kung kahari. Itulah orang yang bertakwa nasa pong Allah Ta'ala rilana kurang malabina ina itu matappa poler yang udah ni temata. Makanya utanay ki bu matappa muki poler yang udah ni temata. Iro dende orang pengi matappa muki. Alhamdulillah berarti berhasil ki bertakwa. Kemudian yang kedua siapa mata malabiku tiga pinasa pong Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa itu adalah wayuqimunas shalah. Senantiasa na patatus sampajannah. Orang yang bertakwa nasa pong Allah Ta'ala yang itu angka patatungi sampajana. Kaya sa patatus sampajangi, malakda ija kay ruya sangi sampaja bu, dinay pasabo-sabo. Iro sangi sabo-sabo, madari masung pajalor na lupi masung pajasara masung paja mangaribi si matin rubawas ini nasung pajangis sa. Balang-balang sabo-sabo. Orang yang bertakwa sini tama-tama labiku nasa pong Allah Ta'ala senantiasa menjaga salat. Angka si mata patatungi sampajangi batongan nada bu dena batuna bawa biasa ulan ramalana maka si sampajali mo batuna namoy saliwan na ulan ramala pada ye ulasa wala lagi makakati pakasi na sabak maga iya mo tupuang isom pari watuna ulan ramalang iya mato tupuang isom pa isa liwan na ulan ramalang pada mo itu pun Allah Ta'ala. Makanya siya tama-tama labiku yan para luya peringarangnya senantiasa kita menjaga sholat kita. Sabab mage sina tama-tama labiku ina roya sang ibadah sampaja 5 waktu sina tama-tama labiku. Inilah salah satu ibadah dena wat ding iwakile ka bu. Dena wat diwakilekan. Dena pada tu pasidake wat di mota suruh anak ta makara sidakanga jolo na aku masigia. Wat di mota suruh apota makara tulak balanga jolo na aku masigia. Tapi ko sampaja bu dena cocok ya wakilekan. Dena cocok isuruh laketa makara iya ko masung pajalor ko paganda memang di kedua. Patu jito na din na cocok. Iya idi ang kay laketa. Ya. Di na cocok. Iya sabab magay lakay na jama. Bay ni na jama, tomato na jama. Pasti jama manang iro yang sampai aja 5 waktu. Na yan harus yata mata malabiku parlu paringarang alor di sini na agatasan sumpulolo termasuk diri saya pribadi. Pada si paringarang-arang ilori keluarga tim karena ini amalan nafsi-nafsi. Maka dan guru tato pandrite iya patunay pakang keki amala talengi ako makasingi sampai jali waktu. Batongan nada namo makasi pasidakata makasi sakata mabasa kinasa tawe malabo kinasa tawe tetapi iya sampai jali waktu makurak kasingi dena makasi bate tajami maka dari guru tato pandrite pada milo na pirita-rita bawa miro apalan na ibadah talengi na dena irule mal na sabah as-salatu miftahul jannah as-salatu miftahu kulli khair. Iro sampajangi pak guncin na suruga sampajangi pak guncin na yamanan na dicingi. Makanya sini tama-tama lebih senantiasa kita saling mengingatkan. Maka ada orang yang bertakwa berhasil ular ramalata sirik neso angka kisi mata patatungi sampajangi dena yami bawa ilan ulan ramalata tapi isaliwan na ulan ramalang. Itu orang yang bertakwa nasa pong Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, maka dari pong Allah Ta'ala wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa nasa pong Allah Ta'ala yan itu malomo, mabasa, pasu isesa polerisiage egan na papedalik na pong Allah Ta'ala.
Jadi kung kamu pamakokwe he masike itaun rio lo liwa seke na ya taunge. Ah, liwa pakadi na ya taunge makadi taun rio lo tapi liwa pakadi na ya taunge wadi mo pati aku tanah maga baraka na ulan Ramalan sire naso. Nah sama magai orang yang bertakwa itu mabasa malomo pasuwisesa pole risiage gana papedale na pong Allah Ta'ala. Dito na kada pong Allah Ta'ala bu asida kamana ipapedale ko. Ito na kada makanan pong Allah Ta'ala. Sesa isang sesa di manisia siagi. Sebagian sesa makanya pong Allah Ta'ala asida kang sesa pole risiage gana papedale na pong Allah Ta'ala. Napa ni madari makutana te maka ini kaji para lu masida kah dikasih simu pitau sogi itu di masida kah. Ternyata sini tama-tama labiku namutan niya tau sogi na suruto pong Allah Ta'ala masida kah namu di tau kasih na suruto pong Allah Ta'ala. Maka dari pong Allah Ta'ala lazina yunfikuna fis sarai wa darai. Asidak kaki baik riwatu masaginata makoto paro riwatu macipita. Baik riwatu sogita makoto paro watu kasih sitah. Sabab maka yaro yasangi masida ke persoalan mental biasa-biasang. Itu tidak ada urusan orang kaya dengan orang miskin, dia kagak urusan. Angka tahu sogi liwat sekian, angka tahu kasih hasil tapi mabasa. Ya, angka tahu mabasa. Itu tidak memandang si kaya dan si miskin sama mak itu mental. Yo komita kita tahu sogi makokoy liwat besana dia itu na waktu na bawa sogi na liwat besana. Waktu na mau patu kasih hasil itu tahu na liwat memang na besana. Iya. Yo komita kita usogi makoko liwa kadina de itu na watu na bawa sogi na liwa kadina watu na mo patu kasiyasi na liwa memang na kadina. Watu na mo patu kasiyasi na liwa memang sekena. Akhirnya iwere warampara pole ripong Allah Ta'ala tatamba sekena. Makanya ya ko tatana angkat tahu tatana makanya di sidak kan akada kasiyasi mo pa aja kada upamu pa memang sidak ka ya to na sa koya sogi matu sidak kay manak aja tama-tapa balem itu. Pak ya ko makir nange, ya ko maseke tawe ko kasiasi, liwa seke na kosogi itu. Ya kureta matapa taparati kamoy. Taparati kamoy. Sama mari itu mental. Biasa-biasa sini teman-teman lebih kuresa ng mabasa, malomo masidakang ipapadali na po ng Allah Ta'ala. Napa ni makarati po ng Allah Ta'ala, tanya to je makada, yero yasangi dale bu. Warampara padui patanya. Namo tanagata mi, ya satui papadali itu. Tumicawa mi. Pasti dekat tuh. Tanagata mi sini na tama-tama labi ko itu bisa menjadi sedekah. Baka ya kong ka masara-sara bali bolata. Namola mi bali makira-kira pasti dekat tuh. Ampai itu si dia guru bu ya ko tulot turu bawa-bawa ki piso. Aja tuli kompe-kompe minta bawa. Dia na mariga bawa ki kompe-kompe tapi bawa ki piso kakamawa ding duku-duku aga. Kakamawa di duku-duku. Manca di pasida kemana ya bu? Jadi malomo masida kangi sih sapul risege. Pada nasa na ibu maka namo tu cawa-cawa biru tapi pasida ka tu. Tabassumu ka fi wajahi akhika sadakah. Cawa-cawa biru ta lari pada ta. Rupa tau itu pasida ka. Nakatunga je tau bu. Namo je cawa-cawa biru. Nah sekeka tu tumicawa na je matu. Mana kaya tau timatamus. Makanya sih teman-teman lebih ku. Luar biasa itu pasti dah kesya teman-teman lebih cawa-cawa biru. Wadi jaji pura tahu malagay ambo anak-anak. Wadi jaji pura malagay indo anak-anak na masuma motor-motor nami cawo pili itu mi cawa to. Lagase sa ayar masalah. Ono kasina yaro ya sing cawa-cawa biru. Makanya sila teman-teman lebih. Tapi taliwa-liwa ki di tahu sogi ko cawa-cawa biru bati meta sidakah. Taliwa-liwa ki. Makanya sila teman-teman lebih. Tapakan jaki. Orang yang bertakwa sini teman-teman lebihku malomo masidakang sesa polir segai gana papadali ng pong Allah Ta'ala. Jadi itu catata bu sesa dito na kada pong Allah Ta'ala yang manang. Bahkan makadan re guru tataw panrite namo manihata sidakka mana kakatang angketa katan ni makokowe dito pa na chapu papadali ng pong Allah Ta'ala unroy gana papadali ng pong Allah Ta'ala ridi. Yemini orang yung pong Allah Ta'ala yan itu sesa. Itu yang ketiga. Tanda orang yang bertakwa rasa pong Allah Ta'ala dari itu mabasah. Ya kung kamu pamasike berarti di mo pa ya ko tanah takwa na rin pong Allah Ta'ala. Kemudian saya teman-teman lebih kumanan rangin sila sarsalah kung kaya di. Teka yang keempat makanya pong Allah Ta'ala wal kaziminal gaiza. Orang yang bertakwa itu sini teman-teman lebih ku mampu menahan amarahnya. Dia napa cai-cairang. Dia napa cai-cairang. Dia nak kada dia nama cai.
Marajito tahu ko digaga China bu. Bahkan mancaji masalah tahu ko digaga China. Iya mi ko berhasil ki kalola yero China. Situngan-tungan na barubay pacecerang mancaji tawarani. Ya ko berhasil ki kalola yero China mancaji tawarani ki asanna. Tapi ang kami to tahu tulima cai degabun turu na pacai cair. Ibu, oh ibu, biasa kimi tahu pacai cairang. Biasa. Tega tahun na. Iya mana nagaw ko eh. Ah, jolo jolo. Ah, jadi itu. Jadi mampu menahan amarahnya deh itu nah karena dia nama cai tapi mampu menahan amarahnya, mengontrol emosinya. Nah ya tuh ada marah di sini teman-teman lebih kue. Ah, iro ya sangi pacecera bu tahu tu lima cai. Tahu tu lima cai. Ya apa tu ko macai ki aku lamba-lamba lisu mak di bola ambo anak ta lala na mememo. Iya pak biasa tu aronewe madari tatian na nasu mangaribi subuh pinalisu. Ah jadi lala na mematu tu macai. Ya ko macai ki ako lamba-lamba ya nata masumpajang makutu-kutus ya nata masumpajang lala na memamo. Acai ki je bahkan makadali malabi na bita ya ko muru 10 nitong anak demo panas sampajang ba sitin aja. Ba sitin aja madari je maprotesto apo ta tubu. Madari maprotesto anak ta makada maje nang katulian do mubaba made mubaba ti amboku. Jadi itu mancaji masalah. Makanya ini jolo tomato mak beri contoh. Ini jolo tomato mak beri contoh napa isuru na nae maka kanja ka isuru na nae lo masumpajang ipodangi maka daina lo ki metu masumpaja si bawah aja na isuru bawah napa di dia talo. Ah, makanya sirang tomato wala bikumanan rangi sesalak kong ke hadir. Jadi acaiki ya kong kamakor. Iya lalan na memoto tu macai tapi yang kami mato ya tahu liwat to ngapa ceceran na. Tumicawa na adik mah tu macai mopi. Iya. Makanya siya tama-tama labiku ya aja nanya. Ah, gimana? Kemudian siya tama-tama labiku itu yang keempat. Nasang pong Allah Ta'ala, orang yang bertakwa wal kaziminal gaisa menahan amarahnya aja na paceceran. Jadi tahangi emosita, tahangi amarata na motu matu wadin itu macai tahangi. Maka ustaz ya aja paceceran. Iya tinggal rang-rang. Iya kada aja ta paceceran. Mudah-mudahan kita mampu semuanya itu. Ah, terutama diri saya pribadi. Ah, jadi saya tama-tama lebihku. Kemudian saya tama-tama lebih kumanan rangi sila salat kong kay hadir. Kemudian maka dari pong Allah Ta'ala orang yang bertakwa itu nasa pong Allah Ta'ala wal ka agasana wal afina anin nas. Mudah memaafkan orang lain. Itu orang bertakwa. Nah, ya Tuhan nama di sini na tama-tama lebih. Mudah memaafkan orang lain. Inilah orang yang bertakwa nasa pong Allah Ta'ala. Milo dampat tawe pasti dampengi. Iya. Deni lo dampat tahu ya dampang ya tasa apalagi kau milok dampang memang nih. Makanya dalam agama atas ini tama-tama lebih banyak perintah memaafkan daripada meminta maaf. Baik hadis maupun Al-Quran lebih banyak perintah memaafkan daripada minta maaf. Kenapa seperti itu sih tama-tama lebihku? Nah sabak ya kau ya dampang ini tahu di naga urusan. Betongan na melo milok dampang atau dia na melo milok dampang. Ya kau ini nama dampangi selesai persoalan. Na ya to na rumah ka rajing ampai rajin na ya jama-jamangi suruh apa masina pong Allah Ta'ala pe wala na amalangi sa suruh gero kuya dampang ita angka na kasi di waktu sahabat na limalabi na bitta matangangi limalabi na bitta tuda mapakoi nangka tau tama rima sigi tapan aja lo meman ya limalabi na bitta makara isa suruh gaji si suruh ga talunga sobar turu-turu makoro herangi sahabat makara agak turun malan na yero sahabat si dia magi nang kay panas sa ko nabita man tadi sa suruga agar romalan na kada ay loki nasa mitay jadi melakukan penelitian na loy bola na baka makban ni talumpan ni talungas o ko bola na iro sahabat ni aban ni talumpan ni malam pertama sini na tama-tama labi ko na perhatikan ay dito di gaga na piyo dito di noto masung pajatang ngabad ni bakang ya minuto waktu nami masung pajasu bunoto ya pada pahada di moto mi ba masung pajasu punan dito di gaga malang khusus na piyo ay malam kedua ay mako matwiro dito di gaga nasa iya mi ko subi no to masung pajasu malam ketiga nang kalinga lalu yung ngaji bu na iya bati na mengaji batogan na di na pa da bati na iya sahabat mengaji liwa kanja na bati na iya to mataliti na iya to italiti akala tanya ko ngajian na mi aji nasa na tama na idami tama suruga tanya tu di bansa na tawat ding idami tama suruga ay caw italiti bu
nakutan nasisang ko malabina nabi takat isuruna Allah taala sahabat aga ji ero amalah tamaga nang kana panas saki ale malabina nabi tatam suluga nakadairo sahabat ay panas sa din dito je gaga nasa khusus sahabat dito je gaga nasa marjing agi tajam aku maturun tajam ujama masumpah aja ki masumpah jama tu mapuasa ki iya mapuasa matu masidak ka ki iya masidak ka matu para mina sa jama jama je karena pastian kana sa mupigau magi nang kana panas sa kare malabin nabi tamu tamila na surga pamasin ang Allah taala nah kana den iya sahabat ipanas seta masuruga ang kami maje nasangnya sahabat amalat tuli upan nandunga tungka lokuri aliuraku rimon ridena panasang umatindro pasti nasa wadam pangamanas sini na tau pureta sala loria selama seso selama perputaran waktu 1 hari ang kay makdampengi sini na tau ang kay pureta sala loria lena dan ini sulit marajingnya onor rajin ada nangi ramping amalang isa suruga niyan amalan ni sahabat mancaji wi isa suruga idami tama suruga nasa lima labin nabi ta sasalang sa masusami maka wata maka wata bu ya kung kataw pura pat dirinya wata na yadam pa maka wata ma maka raji makanya siya tama-tama labi kumanan rangi sa salak kung nayato na roman sa yaguruang maka watangir ya sangi milo dampa sini na tama-tama labi ku maka watangir ya sangi milo dampa tapi liwa pa tu raji na madampa pada terpatau maka tu watang itu ya sangi milo dampa tapi liwa pa watan na madampangi pada terpatau makanya ipancaji wi agurongiro maka ada aja na capak-capak pak dirinya wana pada terpatau aja na capak-capak sulanginya wana pada terpatau aja nih capak-capak si salah-salah pada terpatau ya moro je bawang sukuru kang idi kurapa bu pak itu kagak tahu si salah-salah di itu kagak bu betul apa tidak bu atau kurang betul kurang betul wita makanya ya harus sudah tahu lebih kok kakama mana si salah-salah dia itu nomor kagak si salah pendapat tahu si salah pah tapi aja kita taruh mitah iya ko para lui sapa kilalang untuk siap dampak-dampak ngesisa agak sana sija sapa kilalang untuk siap dampak-dampak sija aja taruh mitah pak pendek mete itu pendek mega pak di hati pendek mega curita aja makanya siya tama-tama lebih ku sapa kilala sarik pamang yang kaki wading siap dampak-dampak masija wasangi makade elo-elo na darata jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama makomo lawatue na demo pa na to siya dampak-dampak gangka matau ngangi si salah-salah liso kiri pamasina po nga lataran ng kamo pataw yewa si salah-salah si kira-kira sila da mo pi mapasilulungan ko sa rimon rin na po nga lataran dito pakanjaki sija ya ko ang kamo pa si salapah tujung ang kamo pa si salapah dan sebagainya siap dampak-dampak dan itulah arti dan itulah sesungguhnya orang yang bertakwa nasa pengalatan sila tama-tama lebih kumanan rangi sasalak kung kay hadir kemudian apalagi tanda orang yang bertakwa maka dari pengalatan wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin majapuna tu pengalatan na puji tawe na rekuang kay mapidicing na puji ki pengalatan kung kaki mapidicing Allah menyukai orang yang berbuat baik apidicing teka ya sama pidicing bu maka buat decing sila ingat tu si bawa mawala decing ya kung makanja ita welo ko idi na tumakanja mato iwala mi to decing sana mabasa ita welo ridi na tumabasa mato iwala mi decing sana tapi ya kung maseke ita welo ridi na tumabasa idi iroyasa makabuwa decing ya kung majaya tin na welo ridi na tumakanja ako alena iroyasa makabuwa decing na bicara caki ita wena bicara kanja alena iroyasa makabuwa decing inaro sila tama-tama labiku wallahu yuhibbul muhsinin Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Nah, puji po Allah Ta'ala, ya ko ang kaki si mata mapideceng. Asi kira-kira siya tama-tama labiku, mudah-mudahan dua na ulan ramalang, ya dari itu takwa, ang kamanang nilori pada di manang, termasuk kepada Pak Bicara, mudah-mudahan kita semua mendapatkan status sebagai lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, na inapa na pasiruntuk yung Allah Ta'ala mati di surga pamasena pong Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa la tawalla salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.